Om Swastiastu, Rahajeng wengi semoton titiang sarang sami. Titiang nih Made Ari Jayanti. Malih niki nyarengin acara ini, acara saking Sora Saking Bali. Inggih punika nguacen cerpen maraton kocap niki rek kenten arahinane mangkin. Wengi ini mangkin niki sampun ngancan wengi nggih niki kayaknya 1,5 jam sadurung penutupan acara. Titiang jadi sarang niki milu-milu tuung, milu buduh, main bareng buduh, maca cerpen uling jumah nik ring wengine mangkin titiang jadi ngawacan cerpen saking droenyane Carma Citrawati Mamurde Kerauhan. Niki sapodumun semoton titiang sampun nyerengin Om Swastiastu Mbok Tiangi, Mbok Made Aryani, Cegiak Nyilolet, Suksema, Sira malih niki, beliau Wayan Wisnawa, Suksema, sampun nyerengin, niki petang-petang tiang wacan cerpen. Kawitin titiang, semoton titiang sarang sami, Carma Citrawati, Kerauhan. Mekejang gurune di sekolah, nawang wayan murni miyegan ajak luh suti. Tusing je pue dogen, kewale maan saling bat-bat dugas ngawas pemantapan. Liu guru-gurune nyak jagin dugasi ento. Sawireh luh murni, aeng betne ngesges muane luh suti, kanti telah matatu. Kes-kes. Uli ipidan pue, tusing. Ipidan anak biasa metimpal. Tusing tahan kengken, pada guru bahasa Inggris di SMA, ane favorit, pada masih uling tabanan. Wah. Semenganian tuh luh murni mejalan masuk uli kos baru nih di Sedakarya. Mara 6 bulan nongosin kos, luh murni enu ngalis selah lakar mejalan masuk. Tunangane ane enu ngengkis mesari depina. Di mana pipin tunangane? Di mana pipin tunangane? Misi makanya manja. Laut mejalan masuk. Uli Sedakarya ke sekolah nih selesai macet. Apa buin luh murni negakin mobil. Sebut tuh nyidang orang apa pasti kena macet. Dekat di sekolah sube menggaling-galan matukar tongos ngawas ajak wayan kelor. Karena wayan kelor sud lung batisne tusing nyidang menek tangga ulian man ngawas di lantai 2. Bu Wayan Murni, tiang bang awas di lantai 1 nih. Dan sani dang majalan tiang. Nggih pak, siap. Tenengken. Sira aja bapak ngawas. Bu luh suti bu. Luh suti melenan pejalan masuk nih ajak Wayan Murni. Umah Nepal semengan sebuah pepe ban ajeng-ajengan. Semengan bangun lautnya kan ngainang pianak nih darang nasi. Masuk tusing je misi negakin motor. Mejalan dogen ulian sekolah aja umah Nepal. Lu suti guru bahasa Inggris ane duweg pesan ngajahin. Tusing je ulian kuliah di luar negeri. Dogen kewale mule subeliu ngasanin pait pakeh hidup dadi guru. Sisione aja mekejang. HP mekejang jang di muka benjep
lamun ketare tusing ngejang HP, tusing lakar uliang ibu. Nah, kita abad newayan murni mapi-mapi galak di Arab muride. Apang setinut ajak raos kepala sekolahi makejang apang disiplin. Makejang muride terepti nyawab soal bang galah 2 jam wayan murni ajak lo suti itah main HP. Terus yang sangat ngerawas apa bui negak pada majohan maka dua sibuk. Uli ngecek foto di Facebook, kanti Instagram, kita masih chat di Messenger makejang sube nemine. Tua bajang cerik kelim makejang sube nawang media sosial, makejang bisa curhat di tu. Makejang hidup di maya pada. Maya-maya kasengguh. Sebekenya lo suti muka Facebook, buin toli-toli muridi. Sledat, kelendar, lendir. Makejang muridi pada mecu alis. Soal bahasa Indonesia mula lantang melemot soal nih. Di subani lantang, jawabannya mesai makejang kerasa benah. Ngaiwan makena. Sledete loh murni. Ane bangun uli tegakane laut nyagjag. Buluh tiang nukar ajak Pak Yan kelor. Luh murni ngeraos samilang ngejujuk ajak luh suti. Nggih, tan kenapi kenten luh suti nyautin. Uli mareng ngajain mula sing pati akrab. Kengken kaden. Luh suti kuang demen ajak tingkahne wayan murni. Lenan ken demen ngeraos kemamai ben sing lek selesai ngeling di Arab ruang guru nih. Ane aja kecurhat paling pepes muani-muani. Ngeling sebo iya kanti pingsan. Masurung ke rumah sakit. Setata gitu, ane sai sing demenina teken luh suti ningehang. Munyina kasar-kasar teken murid pisu-pisu laut yang sebuah gedeg basang nih. Jawat gedeg ajak murid, jawat gedeg ajak guru, ulian gedeg ajak pisage, jag saru, jag pak-pak, jag murid tidak di sasaran. Guru apa kita nah? Ada guru kita? Mana ada? Bu, lakar ada pengangkatan guru honor ko nih. Nggih, nak mare kone bu. Nah, sabar doken udah stres. Mani pasti ada jalan. Nggih bu, tiang ten kenapi. Ampun biasa. Ningeh anak kone-kone tan jelas. Bu, kudang tiban sebang abdi. 15 tiban bu. Enggal nggih tan merasa. Mau kelepasan. Aku udah jadi man gajah bu. Aku udah man gajah bu. Aku udah man gajah jukur honor. 500 tali nih ke bu. Dewa ratu agung mi. 500 tali dogen. Deket dija tuh bu. Mi sabar bu nge, sabar. Udah stres, idiolas, udah stres. Nggih bu. Nggih. Nak tiang dogen masih stres. Mulai subuh wayan murni lakar curhat. Sur ngeraos gitu negak di samping nih lo suti. Muane lo suti sebab mekeliap. Won lakar ngehang curhatane wayan murni. Ane subuh cara kaset lagu-lagu lama. Hai kiap. Coba pikir bu. Coba pikir. Amun to iyang rungu ajak pianak kurenan. Gaenang yang ane luung. Umah makejang bu. Adik kan yange iyang. Jile pesan pu jalan duk yange bu. Jile.
Sabar bunge, sabar. Sabar? Hah, sabar? Iyang sudah sabar nih, iyang sudah sabar. Yang sing sabar, sing lakar yang ngindang cara jani. Mantan kurenan yangi, anak terus lagi balik bu. Kewalep, pianak yangi mulai beler. Sakit aden yangi bu, aduh sakit. Nih, pedalam masih bu Wayan Suti. Kengken sakit kena jani ya. Bener sebuah pragar curhat, sing nyalahang masih. Mara ningah cerita gitu, Wayan Suti ngelah rasa pedalem ajak Wayan Murni. Uli pidan subuh kadung negatif dogen kena nepukin Wayan Murni. Sing tawange kewah masih hidup nih Wayan Murni teken teken Luh Suti. Bu, coba pikir nah, coba. Bes amun tuh sayang yang panak yang ibu. Ya dia stut iyang sing jememe sekene. Iyang sing meme sekene bu. Cara panak gelah ben yang rawat. Jani disubane nganten. Alihang yang utang. Cekene yang. Aduh sakit tadi yang ibu. Tepuk-tepuk yang kehidupan yang pidan. Cek kita kerik-kerik yang bu. Kita kerik-kerik. Bu, sabar nih bu nih. Sabar. Ulian ibu kuat, awinan man cobaan buku kini. Ian cara nak len, minam sing bisa nyidayang cara ibu Wayan. Sabar nih bu, sabar. Lu Suti ningah, uling guru-guru anelen, kengken, hidup nih Wayan Murni jani. Ipidan saja ngalah megenepan, mobil meganti-ganti, umah gede pipis meliah, kurenan ulian kurane uli geria gede ane mulo sugih uli wedne. Tanah-tanah nih mau pil-pil sing telah ban ngampilang kasugihani, tusing nyidayang ngwilangin ya dia stun sebuah pingklu nganten cerai, pingklu nganten cerai. Wayan Murni tusing jelek. Hidup mulai sepantasnya memilih ane pantas dadi kurenan gitu prinsip nih. Jani sebuah tusing nyidaya ngorahang seneng hidup nih Wayan Murni. Uling lah mobil mewah, jani mobil cerik gelahanga. Uli ngoyong di umah linggah metingkat, jani ngekos di Sidakarya. Mekejang ulian pianak ane subuh aja ke selai tiban. Pianak pisaga ane subuh carange, ane subuh sayangane, sekadi pianak pedidi. Uli mare bisa megang kanti subuh nganten. Merasa pelih sebuling pidan tu sing sangat rungu teken Wayan Murni Luh Suti nyesel. Yang saget cara tuturni ini pedalam Wayan Murni. Piana ane subuh sangat sayangange, dadi hati nundung padewekane kanti memaksa bapane apang nuntut cerai. Pedalam Bu Wayan, pedalam. Itah Luh Suti ngeraos dikenahni. Merasa pesan dadi anak tua, tur merasa pesan dadi nak balu. Luh Suti ane ngelah pianak dadu subuh kalahina mati aja kurenane. Ngempu ngupo pire ngasukang pianak. Ia diastun tu singje buah basang ni pedidi. Luh Suti juang dudang lah pianak dadu. Subuh sepatut ni pada ngelah pianak kualon paturu ngurunguang. Gitu Luh Suti makena. Bu tawang dan bu jani yang kerik-kerik di kos yang ibu stres yang bu tawang bu inget yang jani pidan jani yang nak kerik-kerik di kosan stres yang bu tawang inget aja nih pidan ampunang buin dikeinget-inget tangga bu ane pidan sapa
yang sapa yang bawas guru yogane inhale exhale inhale exhale kenten kocak bu gisianga palan luh murni anet lek tekange timpalne subuh sebeng nih subuh nagih ngeling hancur hati yang ibu hancur. Ibu pasti ngerti pada balu pada anak lo pada dari ibu tiri yang tuh sing jalakan untuk liu yang tuh sing jalakan untuk liu nggih bu sabar ya ngerti iraga patuh bu apangnya kau kina meme dogen sebuah demen pesan hati nih jani sudah naki ngeling le adini ajak muride ulian wayan murni ngepes ngeling sumingkin sedih lu suti ninghang nyag kerasa tangkah ninghang caritane wayan murni dewek nih subuh ngerasang kengken kewah ning upo pira piana anak len apang tusing kadena iraga nak len apang nyak kau kina mimi lu suti subuh ngerasang kengken nasane balu kengken nasane dadi mimi kualon bu coba pikir ben cepok gen bu coba pikir ben cepok bu kenahang yang kenang yang sing ingat yang ane membangun tuh bu yang ane ngai umah kos-kosan itu bu kos-kosan itu yang ane ngai lane dah 1 juta bulan ngasih lah bedeka den itu tuh subuh piana beler rebuta kelah yangi mau kejang rebuta deje kau kin meme sing perlu yang kau kina meme yang tuah ngide hak yangi gitu kengkennya carane bu lu suti tengkejut win lek tekang ngemuane wayan murni ane no ngepes ngeling kupingnya mirip ane pelih ninga apa dewek ne pelih ngerti yang raos masa untuk cerai yang nage banget kesugihan tuah seperempat yan lakarnya tiban-tibanan yang ngurus kurenan gelem kemamai ngai investasi iyang tuh bu iyang ane ngurus sama kejang tuh bu buayan stres sulian tuh menapa buayan stres sayang iyang ane membangun tuh iyang ane ngai kos-kosan itu sepatutnya iyang ane mahan mekejang kengken yang sih mana apa jani oh gitu nah lamun gitu sabar dogen ya bunge lu suti subuh ngeresep jani wayan murni len cara dewek nih aning ranang sebercerai itu sinje kurenan utawi piana kewala kesugihan kurenani rasa pedalam ani mare mentik dikenah niluh suti subuh mekeber ampahang angin barat aning gelinus kadena kenah ni patuh ulian pada bekung tusing dayang lah panak tur tusing lah apa lenan teken pianak kualon lan kurenan tumbennya nih yang stres di sekolah toang bu tumbennya nih yang stres di sekolah mulai iyang depang subuh muridnya belajar pedidi mulai males uli pidan misi ngaku tumben brut gitu lo suti dikenah nih nggih sabar bu di tengah kenah nih lo suti melenan ajak raos di bibih nih
dikenah nih subuh sayan gedang ngenahang tutur nih wayan murni subuh das kena ulu-ulu apa buin negak nih sayan makang bon awak nih wayan murni ngai basang nih belum taban senab kayak makesehan dumun senab mirip angsap kaya utawi mulai mobo jelek luh suti mekita megedi agak tawang bu tawang pacar yang ibu anis tatenya yang jani kekos seboya yang tepukina yang len geluta di mana hilang bestres yange nah ada aja mata timbang pacar is mulai luo buang mapi stres apang pedalema ada misi cerah begeng lah pacar mangkihan luh suti oh kenten subuh sayan bawa pesaut nih luh suti ulian subongeng pesan nyautin di tengah kena nih sayan madukan mekita pesu toli hejam di arep nih enubun ejam luh suti negak aja wayan murni bun abulan yang kal nganten bu kini yang mekena apang sing stres lakar nganten bun kewala apakah ini jalan terbaik saya apakah dia orang yang akan membahagiakan saya gitu yang mekena persis bu alasannya caro abg orang jebuang buang gitu luh suti dikenah nih laut mangkihan nggih bu sabarang dumun kenahang dumun subuh bu subuh mekele masih iyang mekeneh pacar iyangnya tuh anak pangeran keturunan Arab kewala subuh nongos di Bali subuh di Hindu sugih sing odak apang iyang bahagia pasti manipuannya yang bahagia bu aman nganter aja panak pangeran cer gitu hah pangeran Arab mirip panak nih Raja Salman panak nih Raja Salman bu wah selamat nge selamat domogi langgeng ten kal pindah ke Arab sun nganten pangsud ada guru cara kini dini nguog dan sekolah dogen ada keturunannya aja Raja Salman raja ane melalui mai teh enu keturunan raja tuh makasih bu ya makasih doanya ibu masih hati-hati jani anak enu ibu ane ngasuk iya kuliah enu perlu aja ibu manipuane nya nawang ibu cara yang kutang tekan piana kualone ye piana iragene paduhang aja piana nih mulenyem jelemone sekan mulenyem jelemone nih bakat runguang sing tawange aeng kewah nih raga apangi dayang dadi mimi mangkihan luh suti dan bu madak jejoh aja ane gitu tiang yeay melahang bu panak iyangin nak polos pidan masih aja iyang tawang abede sing aden nyanan apang sing cari iyang sing kuat cara iyang takutin ibu bunuh diri nyan harus ngelah anak ane aja mau tertimbang bu sing ada aja pak bu sing lah pacar bu sing bu sing
Bahnya jangan nak luh nih madan wayan murni nih. Aduh jam. Ngalin cek majalan. Apang sur masih yang ajak jelema kini nongosin ujian. Kipekane luh suti subuh paling. Subodot megedi uling kelas entu. Anak-anak yang sudah selesai, silakan diperiksa lagi pekerjaannya. Cek nomor dan semua identitas agar tidak ada yang keliru. Sekali lagi Ibu tegaskan, anak-anak yang sudah selesai, silakan diperiksa lagi pekerjaannya. Cek nomor dan nama identitas dan disesuaikan agar tidak ada yang keliru. Lu suti ngentenin muridne ane itah nyawab soal. Ento masih apang luh murni, wayan murni, suun ngeraos. Bu. Sing ada kenang lah. Hah? Sing ada kenang? Ngalih tunangan? Apa sing ada kenang nganten buen bu? Alih pacar? Ya, alih pacar. Sing bu, sing ada. Tiang tuh sing ada kena gitu. Tiang tuh dot pianak tiangnya sukses jani. Seken bu, ha? Tiang tuh sing jelakar ngeras kije-kije. Lamun sing lah. Nyak kenalan aja timpal iangi. Nyak bu, kenalan aja timpal iangi. Lu suti nengnya. Tuh sing nyidang buin ngekebang gedeg basang nih. Kenah nih merasa madukan, merasa uluk-uluk ke ajak cerita sedih. Cara sinetron India. Subuh itu disubani rasa nyeselan pedalam nih pesu. Mara tahu teken kenah sujati nih tuah kasugihan. Warisan tur harta gono gini. Jani hidup nih urus-urusan patuhange. Cara dewek nih aneng lah tunangan dini ditu. Sing bu. Sing, tiang tuh sing jekedo. Pedalam yang ibu tawang, pedalam tiang. Ngendelang gaji dari guru honor dini. Samilan medagang, sinas berat hidup ibu ke. Harus ada aja mau tertimbang bu. Nah, nak tua saran. Penting tuh ada nak muania nih barang-barang hidup aja iraga. Degedeg, udah tersinggung nah bu nah. Yang sekan-sekan merasa metimpal aja ibu. Ke salon malu. Bersihin ragane. Ibu nak jegeg sejatine. Tinggal kedasin awaknya apang penampilannya luwung. Ya bunya, ajak ke salon. Ya, ajak ke salonnya. Muncrat getih nih loh suti kepulu. Awak loh suti ngejer bukoko dilimaning ngebung meja. Makejang murid makesyab, makejang oleh loh suti majujuk sahalimane magemelan. Ane paling makesyab, tuah wayan murni, bengong, enggang tu sengaden loh suti buka kita. Cai wayan murni. Mara awaki cerikan kaden patuh cara iba. Pesu ibu ulin ini, pesu ibu ulin ini, pesu. Subuh senap dewek ini nepukin ibu ulin tuh nih. Subuh senap dewek ini ningah apa petani banilin tuh nih. Pesu ibu, pesu. Muncrat kanti pas nih luh murni ngopak tur gedeg teken wayan murni. Yeay, ngudiang gedeg. Misi memisuh, misi nyimuhin. Iyang tua ngorahin saran dogen. Ngudiang misi ngorahin iyang buang. Arah. Besluwe sing maji nyai. Depatu hangai cang ajak nyai nah. Hidup ulian ngadep iba.
betawang ningkang gen nyai. We. Lu Suti melahang bogo teh ngomong. Ba, nyai awak tuh sing lah apa? Dadi pembantu pianak pisaga. Manipuan lakar kutangnya. Cuh, tadi apa lakarnya? Iyang nak tempo. Wayan murni. Janda kelas kece. Lo tuh saling bes-bes mekejang. Aja kedua saling gaukin. Saling bes-bes. Wakus. Murid dia paling. Ada nih mekecos. Ada nih melaib. Terus ngidang buin nongosin ibu gurunya ditu. Guru-gurunya nelenan ane ningeh mekejang lagi melasang. Kiwala tuh ngidang. Pengawas uldinas mekejang masih bareng melasang. Reporter wartawan mekejang peseruyung nyemak gambar. Hari pemantapan paling receh. Sekolah favorit kelanganmu. Kepala sekolah kajak kijik sing karuan. Mekejang paling wartawan reporter lan pengawas mekejang aja ngerawas aja kepala sekolah. Bemecik pelengang kepala sekolah. Jani bolakar adan sekolah lakar jelek. Murid-murid mekejang pesul di kelas. Pemantapan megaburan. Guru-guru pekrimik saling kaden. Wayan murni lan Luh Suti ke atahang mulih. Buin manine mekejang tusing sabar nepukin berita di korane. Pasti keheboh. Bes jag sekolah favorit pas pemantapan gurune mesiat saling bes-bes. Kepala sekolah mekenyem. Cara menang hadiah hundian. Nepukin judul beritane gede di halaman paling arep. Kini judul beritane. 2 guru kesurupan. Sekolah lupa matur piuning sebelum pemantapan. Aing ge nika wau wanta cerpen saking Carma Citrawati, saking pupulan cerpen Bali, Aud Kelor. Dulu semeton sane arse ngwacen cerita-cerita cutet mabasa Bali. Pekarden Carma Citrawati dados hubungin penulisnya taler Carma Citrawati utawi Mahima utawi Jagad Buku dados pesan Erika buku puniki wajib kewacen ring sane oneng ring sastra Bali modern. Kang yang amuni kedumun tenjuari tiang kraik-kraik krauhan milu cara bu wayan murni lan Luh Suti santukan niki sampun wengi santukan masih tiang di kosan niki yen tiang milu kraik-kraik sagetang tiang kedoro pintune kadena tiang seken krauhan. Aing ge asapun nika sane persedaturan titiang sedurunge sinep titiang megatra dumun ring sane sampun sida nyarengin utawi nonton iwau niki wonten Mo Aryani suksema beli wayan Wisnawa terus niki wonten talar mahasiswa titiange Mang Sri. Halo Sri, ditunggu karya-karyanya suksema banget talar ring guru titiange Bapak Wayan Ale dosen titiange dumun ring Fakultas Sastra talar guru sekalian niki taler wonten semeton titiange saking Klating Kade Apsari kinten taler wonten Dikdika wonten taler Blimoni niki pelukis taler Yunita Dewi guru bahasa Bali niki wonten taler aden titiang ini paling jegeg liku saking sesetan niki Semerarati. Halo taler wonten Mbok Geg niki saking Tubuh Biu Mbok Wiwi taler Mbok Trisna Beli Ketut Juliawan Niwasan Tiosan niki wonten Pak Asa juga wonten Putu Pertama Merdeka Slamian Kakak Bude wonten Gus Weda Sanjaya niki taler Bayu Dayumanu Bayudi Beli Nampe Kade Area Darsana
Dwi Widi dan Ari. Nggih. Wah, niki bau agak kebiat-kebiat kamera tiangi. Suksema banget niki wantah sapunika sane prasida turang titiang. Rahajeng wengi. Selamat malam niki, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka sampunang takut ring kawentenan kauripan puniki ngiring memargi saling gisi sinebut yang untuk para Santi. Om Santi 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 Om.